Chinsese. Barasa. Lero igotoka kare kinyorukia nyamwanjania bukura 2. Yes, boisanga. Ando baito gali tibo chande kirikira. Ago tobeka ngantwe bo bakurati boisanga. Namanyakoni. Bano otuata nyomba igo paka magendro naro gajaga ya buturana. Taugura. Karati gango iga asimoko kugura iga asaya ngaki omwamishino ngiyakuru. Omwamisi akorukwa. Nyanjama. Masira. Samuel Nyanjama Masira. Iyagoteba taikoroki bari iyagoteba ngabukirura. Borabu. Iyakabere bukurati. Bukurati yeito. Iga bamwete tikura tikura ine. Obi na magoteba. Ono. Tikura ine. Takatoro serikende tigatori ginkerende toroshina. Ne sayenga Marieta ananja beti vitamireri. Jabe. Eno masekretari bukurati 2 sub location. Development committee. Yes. Amangana yaba minto bakwanire. Ki document jonzi pitch budget ya 2018 2019 yonjibwata iga. Na je kita. Ya 2020 2021. Ma Nero no erega. Ma allocation is jonzi pi. Ngochi diraete bonyakoni eyere nyagokiani location. Etolekira location nibere. Itibo location na bonyakoni location. Yes. Diona kinare gokwana nga. Ntubona buna abantu ba bokurati 2 na boisanga. Abantu ba magenderero. Twebekire yamo naki abana moroje babekeire magega. Baberekire n'abanyina tokore menchera. Achi. Aboro ku bricks. Tibekira. Aya bekire ase budget ye na rototagete ko manyenchera buna bone ye ko enda buonchari. Nagari kana batindi ya ngete jiroria jazinya tuko jikuye ja ya soko uru. Kirari. Koruo karinga rogora abanyina mbaikeja itibo. Asieko gera abanyina bacha rero. Bakore mepare ye mata ritobeka maserebu amagogo. Eroria tamboke yo yecha ekorugora ryo keringa. Okeringa rogoro. Ayo mugambi Nyanjama. Ngakire kinyo torengera tiga bukura 2. Igo tute todo tebinga iwo watu tigire. Egara tuchaka kwechoka. Yenkeria manyanaro. Mande. Teria mbiyore. Iga muno mwana yo minta kwanire kene. Nje gonchande giti. Wane skunyuma nko bukuriye cyane no mutwe. Achi. Na agenda isinta. Kakine miaka maya. Ani nomba ngo tunde mbwate miaka 72. Achi. No way. Kumetie. Nande gonyi cyane te. Nje timwe na nakorora mugambi. Na nakorora mujumbe bwone. Na nakorora muntu nde bwone. Umuntu onega siniga ko bukuri kuruti korusinta bakaitibo. Izinda bakaitibo. Umanya koletuka. Bono na icyanire na kibono ngokora. Na kinkoba. Amari woka gatera ime. Engore igere mwana sikunyuma. Ako minyoka gutinyumba. Bone nyumba yana yatiko kirensemo. Achi. Imanye tinga kingo nyakora. Bugura. Amuntu na sabira mabera. Konye. Konye ndaterero rimbekere. Mbekere gusani abo iyi. Aya Nyanjama mongino sabira mabera nyo agite kurasa magosale mokonya goranje. Ndiyeke mwakorire. Nobo sokumare dire. Bare dire bosu. Koruye baraba. Abana nayi wenda magana abo Nyanjama. Onye ne bijaya no mwakora na mwakonyora kolima omuntu nomera tachimbuje. Yibije. Omera tachimbuto kogana ni nyimbo. Kine ro kulimi pa. Bano chikura tini ndasi ni ruwa nkora chikura joja bantu bagotenga. Lakini nasi ni ruwa kingokora. Achi. Ai cyane. Wa twakumiria. Amuntu nasabira mabera. Wa twakumiria mejande kare gocha. Abana Nyagarama abantu babukura 2 go bakorera ngai wajito gakembuna kabana sagera tebanga Nyagarama na Nyanjama abarai ne jibodigati paraga njiraro isu kira Tari anengoro kusara mungare Sara biore njega kiongo sorore egavana yaito gavana konye pare ya kurati na boisanga twachandikire tokorwara twashinyu kobogori kutwabogori kubaka itibo twatikonye kara itibo twachikonyore gario tokobere kumogongo twairu baka itibo akigo na sabire gavana na serikali yaito gavana konye pare yero sigwe konyara morembe aitu togokera kogara chikura ngwa katore wakire chikure myake menge twana konyara monto gotokonya togwa kachikura baira ona go twerura tukare kore manama kombe use serikali yaito ne gavana ne toigweta konye gavana ni nalema kanyara chinguru tobeka ruo mwara mwoti chipaka taboke
gavana akateba ebare yetituri mara moja kera ajitaiga matanga bonjwari gavana nonyorete gogocha matanga bonjwari nonyorete gogotebi pare yengu tichwere watu akumirie mechande kare gocha bono to ngai mwire chibese aina nyanjama ne chifairiga echikoronga chibese icho njirure ngai mwire chibese abari matana kondora egesanko batebikere no muga kondo kobogori gugo ngocho be kwarie gavana ngai mwire chibese na nyanjama na royo wono bono ebare kuremwa igo yari metwe kare nintu twari kunyerima muna unerio muga na ajete gaje aetete beito uri mete ese beigwete bono yochire nande yamni kani no mukurati kangete chikuraine okire kanire taikore mabare ngegento acha nyanjama bono twatabiria abantu ntonarete kurema bare ntonarete aja yani emyaka yanzu mwabeni mugwire merepa nande mukurwe bango chibese mukurwe bango ya bwana ke nyanjama tikamangana yubwata amwirire banyakoni omoro mugwasi ari bonyakoni kire bare erese bei yeroisi omoro moya begeta igairete China akachigokorera akabara kende kandi akabaranya mwanjani ebintu binda akorete imbiria akori kibese cheto chebara achi uria development committee chama nimbara mbakwerese munere iwe nyanjama bono bakori kibese chebara ebara yatigara bocha tango emyake nagenda buoye agatebyo omonto omochamani we school togendo kai bogatanga togenda pakunyanjama gesieri kabisa toboria maboria ngai kori tukoria tumabiri eria onyanjama akashike miranga agateba inchunu tumatatu obe akaka nyanjama akashike murangu nyanjama igora nyanjama nayo moya mzio itoke bantu babukura tino bara tatushikire gesi nande sisi nira igori ile sisi ai nyanjama igora sisi tumatatu ngakana nande ndokoirana nje no mupasta karaya acha oyo no mupasta karaya ujira pasta karaya ndande timyaka eri ya magega apana nyanjama mbobore nyanjama nande nago kaniri ngambobore wati apo kudekana bacha kulime pale njire kabone kida yoto tegete kumuboria karanje ine nyanjama atumanye nk'abakurati n'abayisanga n'abantu abamo n'abanyakoni igo barese ward ya Itibo n'abayisanga yento keni yonsi kegocha abanyakoni baegwa ekegweneta abayisanga na Itibo bokurati na buyisanga nabarbu baegwa egento kebagwenerete nabayigo binte bibono balimia ababa bakolime barabara taringo barema ngababarangerie babeire bakolema kurukare mbategete kolema boyego nginda ICD classes abana mbaire tangiye kurugorora yarita literi 10 yembeo igoro etaiyo etangito bwatari ne yakwa kirara yatoreterete kurwa ririgoma igone tangirera dio musonge gotone gitangi yango nyanja maji ya duoro kya setangi ejiberete Dija bakta kagotebanga omwalimu wasikwe wekogera abasaja mwane tirubusu mwangire gukwanira abasubati barega bono mwachirire ebingwerere na abaiboli nainwe ngakimo gutiga abana bagotwara burito hende bono nabara bunyomba mwalimu atorewe kofia dija bakta mambo watu walikuwa serikali ilikuwa inaweka kidole kwa walimu inaweka kidole kwa walimu walimu wakisema tunataka watoto wakae hapo for tuition mwasaidia walimu wanataka tu pesa sasa si wamejionea si wameshindwa kukaa na watoto wao wenyewe nyumbani wameshindwa kabisa. Hii muda hii kidogo tu unasikia maelfu na maelfu wamepata mimba. Hongera walimu kwa kazi mzuri. We, pigia walimu makofi, makofi. Kakya walimu nabaye, tokonyera abana. Kakya walimu nabaye, tokonyera abana. Tije naliaka, endelea. Watu lazima waheshimu walimu. Kabisa. Mwalimu ni mulezi. Kabisa. Sasa muda kidogo anaanza sasa mtamulika macho wapi kusema walimu ndio wanapandika watoto mimba. Ati walimu hapana. Okay, kuna wenye walikuwa lakini masaa haya vunjuka nao. Walikuwa nasema hizi maheza abani. Saa hizi mko na watoto wenyu. Shule zimefungwa. Mbona sasa msiongee? By the way, anyo mwibuli kali na abana nyomba. Mbona sasa msiongee?
Nyewe ongea. Wewe mwanaume ongea. Kama uko na mtoto kwa nyumba, huyo mtoto ametoa mimba wapi? Obochi buno obo will not accept. Toitabera. Esu. Wanawalelea watoto na hamuna shukrani. Aki tuko na shukrani. Kila saa muna vidole mnanyosha kwa walimu. Muna left right, walimu kama mpira. Muna kick walimu kama mpira. Atutrigizi na tokobole. Achi. Tichango tabalenga chakamuchi. Sasa mutamulika nani hiyo? Sababu hii report imetoka kwa Children's Department. Hapa Vihiga. Na mimi najua Children's Department inapeana the right figure. Akiboli. Na sisi pia tutaenda tuangalie. Hizo figures zinatoka wapi? Enyewe, hizi zinatoka wapi? Ni mwanaume mgani huyo amepatia mtoto mimba? Ngaigia musa jekio. Na tutakabiliana na hawa wanyama hao. Sababu wanaogopa watu wazima kama kina Bagada, wanasema sisi ni migorogoro. Ticha Bagada wanasema wewe ni gorogoro. Hakuna mtu ticha ashawahi kuongelea wewe. Hakuna ashawahi kuongelea. Sisi ni mikofu naenda kwa watoto wadogo. Achi. Balimu yendelele gari paraboni kigenda tokone no mwana w'esikuyo. Balimelia amatongo kolorigas. Abasibaji barega bahanju kandeji para gweto tikete asenge ngeta maitu wakana jipiri. Sisi ni mikofu naenda kwa watoto wadogo. Wanaume yote kaa huko nyuma ya tent. Tunataka kila mtoto aliyewekwa mimba ajulikane mwenye kumweka mimba ni nani. Apelekwe jela. Hiyo ni sheria. Ticha Bagda ana swali. Mbona mnaje mtu kama Ticha Bagda? Sisi ni mikofu naenda kwa watoto wadogo. Alafu mnaendea watoto wadogo. Na hata Ticha hajawahi pigiwa simu hata saa hii. Simpigie simu. Mbona mnaenda kwa watoto wadogo? Sababu wanaogopa watu wazima kama kina Bagada. Wanasema sisi ni migorogoro. Hata unasema unataka wenye wako na grip. Eti wa grip. Sababu mnaogopa expenses. Mnasema sisi migorogoro. Mlizaliwa wapi kama sisi migorogoro? Bure kabisa. Wewe mnaogopa watu kama Ticha Bagda. Eti kwa sababu hautaki kulipa ya salon, hutaki kumnunulia nguo na mafuta ya sumati ya hivyo. Sasa nyinyi mnakimbilia watoto wadogo. Haki ama sakuiba. Sababu sisi tukiula vitu yetu tutapunguza mdomo na tukae kama watu wazima. Sina mna hiyo. Atro jina na mbona mavu. Nani atapata mimi nimekula nini? Mlizaliwa wapi kama sisi migorogoro? Haki wanaita migorogoro. Sababu sisi tukiula vitu yetu tutapunguza mdomo na tukae kama watu wazima. Sina mna hiyo. Nani atapata mimi nimekula nini? Lakini kwa sababu wanaogopa gharama, ndio sababu naona wanapeleka watoto misituni. Na kununua chips hapo na mandazi. Akangaina mandazi kaki. Akangaina mandazi, akangaina ngome. Onchokiro beireke bana baronchokire baba. Na kununua chips hapo na mandazi. Ati sisi ni gorogoro alafu ungezaliwa wapi? Hawa ndio magorogoro. Ekyo ne Kinsese ne James Gichana. Ekyo ne Kinsese.